Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Khasi Hills Autonomous District Council haka artarik unaitung arjar khat khandai kala thung pen skambiang yoba basham phang thaba kumulungdo bapura jongga hima soyong ban beteng biang ya ka sensyar ka khadar haga hima hadien bala sospon yo usipor bat thung bujli no dauba rusting well thaba kumu acting lungdo haga sitarik bunai rampang arjar khat khandai ya ka sanat jong uba basham phang thaba bala ai haka laiterik bunai naitung jong usnem arhajar lapan skambiang haka ni gasni dau deputy chief executive member ka KHADC uba penyait sing cm uba dei petru ya ka tanat elaka dagi spangut gi pai ba nong shong snong jong snong soyong gila wan ban sakilang haka jingpen khamti biang ya ka sanat dau deputy cm ka KHADC hau ba basham phang thaba ban beteng biang ya ka kam kumulung do bapura jong hima soyong. The Office of the Executive Committee, Khasi Hills Autonomous District Council, Shillong, Kajing Penpena. Number DC Arpunyo /General /Hispa Khatway /Arhajar Khatnyo Arja Khatkhandai /Nyo Hukhandai. Dated Shillong, Afterik July Arhajar Khatkhandai. Dakani Lapin Benayar Hakahima Soyong. Borok kawai baka Executive Committee Khasi Hills Autonomous District Council daka hukum jongka kaba katarik dated apupra nreo arja khat khandai kala snobha ban penskembiang lane reinstate ya uba bashimphang thaba kum ulingdo bapura jongka hima soyong uban beteng biang yake sensyar ka khada hakahima katkum kasanat number DC Arpunyo /General /Arpunyo /Khandai Pukhandai Arhajar /Sanpuar dated Lai Nyo Arhajar. Kumta Kajingtung acting lingdo ya uba rusting well el thaba katkum ka hukum kaba dated Shitarik Arhajar Khandai la pendu pendamno mardor. Kani ka hukum kan trekam no nadu mentakasi bat ne tat hadu banda ai hukum da kumwei pa kublai shibon kumban shupen kan mau ba kajing sha suspend jong ba bashamphang thaba jong lingdo jong ka hima soyong kalalong haka arpho tarik ubanai bakhat arja khatra kabumut la suspend da ka isi kabarim hakatu kapor kaba iba HS Hila idang lom kumsi yang bat ke isi kejung i the lingba kanika executive committee order number DC Arpunyo General /Hispa Khatway Arja Khatnyo Khatra /Lai Pusau bala suspend i kum uling do hapdeng kajing shatokit lani ka pending inquiry te bat nakaliang jong ka isi ka barimru kalathung bandan ya ka inquiry lingba uni inquiry officer ya ka ba kelapenmi ya ka order number DC Arpunyo /General /Hispa Khatway /Arja Khatnyo Arja Khathandai /Sanpukhandai Sanpunreo dated ka Arpusan tarik February Arja Khathandai ya kani ka order lathung daka isi yo inquiry officer ba John Khan but nakaliang jong u inquiry officer ula submit ya ka inquiry report ka ba ula dep ban inquiry ban penbit penbiang ya kata kajing tokit jong kiniki arkan hon ka bamut kiniki complainant but nakam tau new suspended lingdo te ya kaniki inquiry la submit ya ka isi haka arpusan tarik haka arpusan tarik uni benai Jun arjar khatkhandai kabamut ya kajing syak suspend jong u lingdo jong ka hima soyong kabla shimpor nriu benai bat hapok ka nriu benai nakaliang jungi ka isi kelala pendep inquiry bat mentah ngilala penmi ka order bat mai ban reinstate ya uni
lingdo bapura jong ka hima soyong bat nakaliang gajongi kumbangi la penso nadu kasin ka ba sedang abang inform ya kini ka isi batmai ba khamtam hakabede ba ka ilaka department nakaliang jongi ngibu ekathong ka ba hakmat ba nginile kat bala banam ailat bandan ki acting chief haki hima lani ki leadership lani ki sardarship ki babun ki bahap apo ka jingpet jungmi jongi ka KHDC te ngaso ba nakaliang karai jongi ka isi mentaru ka de ka wena ka achievement lani ka thong ka bangila ban lei ai hakabede ban wanra u lingdo bapura apo soyong ban ikmilanti ka jing wanra jongi uni lingdo bapura hangni po hima soyong nadu mentakasni kan wanra eka jing sensyar ke khadar ke babek ke berhenti bat khamtam ru banla ban weng shibun hi jing kumba ladon ha ki jing keno leni ki complain ki ba persya yong ni uling do ba bashimpam thaba te kawaina ka allegation ka ba kham pau ha kani ka complain ka de ha ka bede ba kani ka jing aishnong thamai le se khatwei tali ki shnong jete ki than krang ki krang area te ya kani ka bentaru le se kat kum ke inquiry report bangilalap ba kamde ka jing rai jong uling do marwai se ka de ka executive darbar te se kamdan kanu ko ba mule marwai te henry nakaliang jongi pat ngilalap hoi kalong persya ya kani ka administration of ilaka kat khandai spa khandai phuwei akabede ba jing create la neben national thamai te klam da yo approval na ke isi te ya kani kala don ka jing duna hangta te henry ya menta pat ngilabu ringkat ke kendon yo lingdo ba hakabide pakani ka kamshnong hangtai po kerang nakaliang ka isi kan yo ban budin nakapor syakapor ban baik ke sensyar ka khadar shnong hangtai te kata de ka nakaliang jungi ka bangila ban pendap mentakasi nakaliang junga te dapat dokumen ko kra ba isi semua mentaka letung biang ba rin state dengan kumunda juga masuk yang kadang ki complain kepada nena kebaki senang ko kekerang ya dan itu kejing ki ada orang yang tu dan badan tidak badan kam senang saya koi ban kita dapat ki wei de ki ai ko kami ni kede tu kami ki senang kita perasaan perasa lihat pedang ni beri kendon ke bah menirap himana yang ingin dan benci langkung kelundok raj dan kementeri dan ski lang bak senang lihat tilang buat ni hapek ini tukar kendon berbuk jangka kasih disukses kayak kalong bah yang jangan dan kejing kut cuma kalong bah ini menteri bahagian nang ni sekemat bakal menurut aksi suksesan himahi bergoi bagi dan kan cuki taki dekat ekstra barjingi guna lagi menteri ki sedar ki besan menteri berak kuat kita kan bukan menjasuk kan Indonesia mat jing keram kita lapan bet je kita hadian kita bebuan ki bet dari kita kena ki bombet ki allegation ya ini against the chief of the hima Kung kaanyer district council kanul ala ban pihak senang. Itu kita sosial ke jingku aja kita sosial tu. Ada kita jangan pengut sudah terang. kerang itu kerwei. Kerwei ngot sampai tadi senang. Buat kerwei senang. Mensuar kadi tang kerwei ka kerang ni tang kerwei senang mensuar. Itu kelas lem ba. Mani kalau dan review teli. Lu safety ni lah dan review teli. Dia kanut ki saudara ki bersya fi berkanut ki balan berti. Kita semua bentuk. Nomor ni iya ki korban dat ki awan gitu ki saudara senjuk naten ko. Kita untuk sanggut tu siap. Nak kerwei ngot siap tak sah. Kerap benar. Tengah kerak ni. Kini kita pasang membeli lah dan upor dengan hasil aja itu lah. Bun kerung teban perbait pak kasim kepor. Kalau lagi beta hilang lagi senang enggak ya pak man penyak hima. Di hapus wajang iruk lah dan bun keting pat dengan senang. Masuk wajang i giwan ki acting pi. Kita pun tegi acting dan kita baterai bahagi dan kita baterai ini lawan di hapan penbait. Kasim kepor kalau lagi senang kami teri lang kemudian kaya man penbait sen penbait. Tinggal apa ya ski lain lah ada penbait yang kena kerang. Te kami bun ki jibum hun tegi harap ini
bersawan ke suspend tengah dah